Lesibamba sikhathi sakubekeni umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu babe nasenkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Sanibonani bazalwane. Ninjani? Sisibonga uNkulunkulu wemusa. Kungumusa wakhe lo sihlanganisile la, sihlangene ngoba yena ufuna ukuthi iveta kithi. Ativete nangako konke, ativete nangetifundo lesitatithola lamuhla. Letitawusisita sisahola libandla laNkulunkulu. Kuthula akubekini. Ngifuna kube sibuke nali livangeli lesilifundzile, livangeli ngemvangeli Johane sahluko 8. Ikakhulu lelivangeli leli sifundo salamhlanje ambama etifundweni letikhona ku-almanaki. La khona Jesu atsinza indzaba lemcoka kakhulu. Uma mhlawumbe bengingayinika sihloko bengingathi kuhle kuba seqinisweni. Kuthula akubekini. Kuhle kuma eqinisweni. Kuthula akubekini. Uma silibuka ke lelivangeli leli, ukubuka kusukela evesini lekuqala lalesahluko, sibona bafarisi netati temtsetfo tita kuJesu. Uma tifika kuJesu timkhandza uyafundzisa usethembelini. Le ndzaba yalamuhla nje lesikhuluma ngayo, Jesu usethembelini. Kuthula akubekini. Uma afundzisa Jesu aqatulula letinye tintfo lefuna batati ngoba bangilabangati, bangilabadzinga kufundziswa. Bayefika bafarisi, tiyefika netati temtsetfo, tiqhamuka setivela nenginamba manje lefuna Jesu sale adila nayo. Baletha umfati lobanjwe aphingile. Uyafundzisa Jesu, labantu banika lwati. Kodwa labafarisi baletha into letawuletha i-distraction kuze kuthi bangakhoni kuqonda lokhu Jesu lafuna kuhlanyela kubo. Kuthula akubekini. Bayamletha lo make bathi hey nayi inkinga lesesinayo lana eJesu.
Mose uthi yena emthethweni wakhe lo wende lokhu kufanele agqotshwe ngematshe aze afe. Wena bongathini ngalokho? Nayibona inkinga. Uthi Mose ufanele kugcotshwa ngematshe abulawe. Ni wena bongathini mfundisi? Nawu umfundisi weqiniso lovela kuNkulunkulu. Ufanele ukuthi kube bede kuthi contradicta kuloko lowasho nguMose. Nempendulo yakho yalamuhla. Wena bongathini? Jesu wagobonzelwa bheka phansi. Uma bheka phansi Jesu wase sowuphakama nelivi lelithi longenaso sono. Lode nje sono, lode sisi phambi kaNkulunkulu. Akube nguwe kuqala losaqalisha ngigcobe. Ngaphinzwa bheka phansi. Lithi leli laNkulunkulu wathi uphakamisa emehlo Jesu wakhanza sekude ngisho umuntu. Kuthula akubekile. Ngikhuluma ngokuthi sibheke ukuthi kuhle ukuthi sime kuphi na eqinisweni. Kuthula akubekile. Ikala lapho lenzaba yeliqiniso. Ngoba kube mhlawumbe beda nalo babe beda nalo make. Laba banjiwe beselebo mhlawumbe bengakhulumeki. Kodwa ngoba kukhona losekubanjwe yena yedwa abasekho eqinisweni. Kuthula akubekile. Uma sibuka ke levangeli Thiwa Jesu waqhubeka wabafundisa labafundi laba afundisa nabo bonke labasekhathe ethempelini wabachazela ukuthi yena uyini na ukukhanya. Kuthula akubekini. Noma ngabe lo make besalahliwe asabonakala ngadeserve ukuthi angaphila ne community, abonakala ngadeserve kuphila, abonakala fanelwe kufa, kodwa Jesu uthi mina ngikulahle ngelicala sokumhamba ungaphindi wona. Jesu letha kukhanya kulomake lose asehlane manje losangathi uthi ngiluphi lisito manje la ngalithola usemkhathini wekufa nekuphila. Uthi Jesu kodwa mina ngikulahle ungabe usona. Kuthula akubekile. So yachaza la ngento ase ukuchaziswa yini Jesu? Uchaza la ngento asena ukuthi ukukhanya kwelive. Yena uletha kukhanya. Kuthula akubekile. Ukukhanya kwelive. La sifunza khona ke sibona Jesu uqala manje uyafundisa ukhuluma naye indzaba naye lesiyibuka kolamuhla. Ukhuluma nemaJuda lasakholwe nguye. EmaJuda lasasukile kuto timiso noma lasakhweshile kuloko lokwafaka bokhokho baze bakushicilela. Kodwa emaJuda lathi yebo kona siyakuva, kodwa siyafuna nekuva nakulokuta na Jesu. Kuthula akubekile. Ukhuluma nalamaJuda lawo lasakholwe nguye, lasativile letimfundiso letanato, lasaphendukile, aguqukele kuNkulunkulu, afuna kwati ngembuso kaNkulunkulu. Kuthula akubekile. Ukhuluma nawo Jesu. Uthi yabona ngiyayibona nini nako ufuna kwati kwekuthi yini lefuna akwende umuntu nafuna kuba ngumfunzi wa Jesu. Kuthula akubekile. Uthi Jesu uthi lofuna kuba ngumfunzi wami noma nanime emavini ami nibafunzi bami sibili. Kuthula akubekile. Uthi nanime emavini ami nibafunzi bami sibili. Niyawulathi iqiniso neliqiniso liyawulikhulula. Ufuna sibuke kuba umfunzi waJesu. Sikhulume ukuthi thine kuhle ukuthi sime kuphi na eqinisweni. Umuntu lofuna kuba ngumfunzi waJesu uyema emavini aJesu angasuki. Kuthula akubekile. Uhlala evini laNkulunkulu, ulalela livi laNkulunkulu, ulalela kukhuluma kwaJesu. Ubudlelwane bakhe buhle nabani na? Buhle naJesu. Kuthula akubekile. Waqala uyema emavini aNkulunkulu, noma kukhona lokufika kwedukise ngalana ngala akesuki kulokushito uNkulunkulu. Umfunzi waJesu
bafunzi baJesu bayakwemukela konke lokushiwo nguJesu. Bonke lokushiwo ngubani? Bayakwemukela lokukhulunywa nguJesu nalokushiwo nguJesu. Kuthula akubekile ngoba impilo yabo yonke incike evini laNkulunkulu. Impilo yabo yonke bafunza kubani na? Bayifunza kuJesu. Kwesithathu bayakwenda konke lokushiwo nguJesu. Sisithe siqale ukuthi bayembe emevini laNkulunkulu, bangasuki noma kuvela ini, bangakhweshi evini laNkulunkulu. Bathi ngisho noma ngabe sebasehlane, bathi kodwa ngabe livi laNkulunkulu lithini. Bathi noma bafika esikhathini tema-temptations tekulingwa, bathi kodwa livi laNkulunkulu lithi sibuko sabo livi laNkulunkulu. Sabuya sakhuluma ngekuthi bayakwemukela konke lokushiwo nguJesu. Bafunzi baJesu bemukela konke lokushiwo ngubani na? Kwesithathu bayakwenda konke lokushiwo nguJesu. Kuthula akubekile. So Jesu ukhuluma ngalo magama kuba ngumfunzi wakhe kusho kwenda konke lempilo lesesibalile. Kuthula akubekile. UseJesu yaqhubeka manje uthi niyawulahla iqiniso. Leqiniso liyawenda njani na? Liyawunikhulula. Leqiniso lakhuluma ngalo Jesu liqiniso lelunguye inqobo. Kuthula akubekile. Kungakathi yena indlela leqiniso lelina nekuphila niyawukhona ukunderstanda ukuthi mina ngiyivotana yaNkulunkulu kuleyo leqiniso. Leqiniso lithi Jesu yini na? Niyawukhona ukukhonza lokho. Yebo namhlanje ngibalela ngabo Abraham. Bekuthi thina siyindalo lana yaAbrahamu. Ethine Abraham kunjani. Kodwa nikusho lokho ngoba nisengakaliboni liqiniso lisengakembulwa kini. Liqiniso ukuthi Jesu uyindodana yaNkulunkulu. Uthula kubekile. Lesibili iqiniso lakhuluma ngalo liqiniso ukuthi bonke laba emavini akhe ngebo bafunzi bakhe sibili. Kuthula kubekile. Bonke laba emavini aJesu noma evini laNkulunkulu bafunzi bakhe mbamba. Bafunzi bakhe sibili. Kuthula akubekile. Bayaphendula labo bachaza into eningi ukuthi Abraham kunjani. Ukhuluma la khona Jesu sathi kube Abraham bekunguye lobekhona abeyawulalela ngoba angumfunzi waNkulunkulu noma angilovela kuNkulunkulu. Kuthula akubekile. Uma sibuka ke ingcenye lenye layithinsako lana Jesu ukhuluma ngekuthi wonke umuntu lo wenda sono usidilise sono. Uthula akubekile. Wonke umuntu lo wenda sono usidilisani na? Sesono. Wonke umuntu lo wenda sono usidilise sono. Ufuna kubekisa ngabapristi labatsha. Nabapristi labahlangana bathi thina siyakhona kwenda bayakhona ukuthi basifake lapha sisiconfesse tono. Siyathi kunevuma kwetono. Ikakhulu the Catholic Church kune-confession box. Lapho nafuna ukuthi umpristi abe ngala, umzalwane abe ngala bese uyavuma tono. Bayakhulumisana bathi ngabulala umuntu engineminyaka le-10 kunenhlawulo yakhona. Umpristi ngento engathanda uadoptha umuntu lo mntwana lona leminyaka lengako umkhulisa mina. So konke kunenhlawulo. So laba priest bathi thina maye siyabavumisa ngala thina asikhoni manje ukuvuma tono thina. Bahlala bathi hayi asele nje into lelula lo mnyavume lo munye. Sawuse sesifane umthandazo ukuthi tono tethu sihlabe sesiyakhululeka. Bahlangana laba priest uyaqala wekuqala uthe asengiqale mina. Mina sono sami manje siyangihlupha lokufakwe esikhwameni selibanda kubo. Ngavuma phela lokho. Uthi bathi ngiyathatha indlela mina. Bamangala nalabo bayabuka. Usishona kangaka kwa-finances kani ulana lo muntu. Uyabuya wesibili naye ubeka izaba lakhe. Uthi hathi mina ngimbona ngilanga bathe isikhumba senu ngikude bisi. Ezanga amalami walala ngibamba inkunzi. Nimbona nje indodana iyaqhubeka impilo iyaqhubeka ibona hamba nangale moto ngibamba inkunzi.
sekugcina nama sengivuma bathathu laba Kristu. Uthi lo wesithathu mina inkinga yami yini? Nginesifuba. Anginaso isifuba yini. Izabale sayikhulunyiwe imjayihlala. Ngiteka njengoba injalo. Omangala wakho sesengivuma. Nangabe umuntu akho edini. Because that's the same. Ufuna sikhulume sibuke indaba yokudilatela. Yekugcina ithula beni. Sidilatela. Sidilatela into letinene esingatibala ukuthula beni. Labanye badilatela nje kweba. Akebi ngumhlolo. Akashilutho webasebenza weqoqo legesi. Ngene khale bantu wabuya exposure yini. Kebe iqoqo legesi la phezulu. Kodwa kukunene sinakubala amandla lokusidilathile. Labanye bagcilate ukubulala abantu lamalanga besithola umuntu waphembi kwakhe kuthiwa ufulela umuntu usesuka kanza abahlezi. Waphatha liswane walibulala. Walithatha walifaka ebhaketini. Uma ulandzela akusiwe kuqala vele sayimikhiba yakhona. Bantu bagcilatekile. Labanye bagcilata baze bagcilwate nayimali. Ibagcilata imali beyisi ngathi sabasetshele imali ukubhangela. Kodwa ngoba yena sonemali wena njani na? Sogcilatekile kuthula akubekile. Lolo bunye egcila lebe ngifuna ukukhuluma ngawo angifuni ukuthinza. Angikuthinze kodwa. Batase bathi ngisho kuwe. Yabo ngicela kwasikhathi. Yiwo ngithi bengasafuni kusho ngoba ngifuna ukukhuluma ngawo. Labo bagcilata yini na? Bagcilata sikhathi. Akuvela kekuseni umuntu ngasitha lungisa edeko. Bese kafika 8 khona manje. Akathi ukuthi ugeza kodwa uhlala geza ube malanga. Akasathi ukuthi ugezela kuye. Akasasathi isithawula sakhe isimo. Sidilatekile kodwa lithina liNkulunkulu. Indvodana yaNkulunkulu enguJesu Kristu. Intela kutawusikhulula kubo bonke ubugqila lobukhona. Kuthula akubekini. Indvodana yaNkulunkulu enguJesu lentela kutawusikhulula kubo bonke. Sikhululwa nguJesu. Leminye imikhiba yethu nayo lesisijwayele nale esathiwa ngayo nalesingasakhona kuyiyekela. Kuna Jesu lonemandla ukusikhulula kuyo. Uthula akubekini. Nangabe indvodzana inikhulula ndawo bangilabakhululekile sibili. Ngathi besingakhulekela ukuthi Inkosi sikhulule ngobonke. Impela inkonzo yasesiphambanweni wayenda wasikhulula. Impela namhla siyacela Nkosi kube uqhubeke usikhulule. Sathane uphumile. Wenda konke lapho kwenda kusicinzethela kodwa Nkosi sikhulekela nje ukuthi mane usikhulule. Kuthula kubekini. Thula kaNkulunkulu wendlula konke kwathi ngathi ngawulondoloda lamavesi 2030. Izibuye Inkosi laze libandla layo. Amen. Yangithanda uNkulunkulu oyangithanda umsindisi ngeyaphinda ngithi ongithanda ayo ongithandayo ngumsindisi ngangiboshe ewe